Gustav Klimt simbol je secesije uopšte, a posebno bečke. Jedan je od osnivača novog udruženja umetnika nazvanog Secesija. Školovanje započinje u školi za primenjenu umetnost kako bi savladao zlatarsko-graversku tehniku, a potom i osnove klasične umetnosti. Dekorativan, glamurozan, erotičan, senzualan, pod uticajem zlatnih mozaika Ravene. Uticaj očevog zlatarsko-graverskog zanata naslućuje se posebno u kasnijoj zlatnoj fazi. Vešto postavljene kompozicije i ritam dekorativnih elemenata te majstorski izvedeni portreti potvrđuju da je savladao i klasičnu umetnost. Doba njegovog stvaralaštva je takozvano zlatno doba Beča. Vrhunac zlatnog doba je velika umetnička izložba 1908. godine organizovana povodom dijamantskog jubileja cara Franca Jozefa. Klimt organizuje izložbu i otvara je sve hvaleći umetnost i njene domete, a vrhunac velike umetničke izložbe je njegov poljubac. Da nije bilo BBC-evog serijala o 3 grada, Beču 1908., Parizu 1928. i Njujorku 1951. istoričara umetnosti, doktora nauka Jamesa Foxa, profesora na Emanuel Collegeu na Cambridgeu, i danas bih verovala da je Klimtov poljubac veličanstveno uhvatio mit bečkih zlatnih godina. Sav sjajan, glamurozan, seksipilan, pun ljubavi. A onda epizoda o Beču i Foxova konstatacija da smo svi pogrešno shvatili ovu sliku i da smo pali u zamku njenog mita. Šta je to dr. Fox video što mi nismo? 2 tela kao jedno, ogrnuti prekrivačem, kao da su sada ustali sa ljubavne postelje. Do sada smo tako gledali na ovaj par. A zapravo? Ona kleči, telo joj je u grču, glava izvijena u pokušaju da izbegne njegov poljubac. Zatvorene su joj oči, ali ne u ljubavnom zanosu, već u želji da ne gleda ono što joj se dešava. Jedna njena ruka pokušava da skloni njegovu koja joj čvrsto drži lice, a druga prebačena preko leđa grebe ga po vratu. A on je svuda po njoj u naletu želje i nasilja, drži je u nepopustljivom zagrljaju. Da, bio je Klimt tada u svojoj 45. godini etalirani slikar bečke stvarnosti. Bio je slikar zlatnog Beča, ali je bio vešt da kroz zlato i sjaj pokaže da se iza mirne površine neke žestoke sile valjaju i da su umetnost i politika, snovi i noćne more, stvaranje i uništenje zaključani u fatalnom zagrljaju.